Constantino Neno transforma lisu hanesang masa atsira saifale vaso aifunan no aifunan nebe furak tebes. Sexta-feira, Loron Sanolo recém-ida fulang outubro nem ba jornalista Sira iha Porto Dili Constantino Neno to ona Porto Dili lori honinia produto aifunan nebe Sira produz husi lisu masa atsira odifan iha Porto Dili aproveitamos ho visita turista estrangeiro mai Timor-Leste ne. Sefi Grupo Criativo Juventude Timor-Leste ne haktuir ai funang nebe maknilori fan iha Porto Dili ne hamutu khatnolu no modelu e wing no ai funan sira ne no preço husi dolar hat to dolar 5. Portanto, material lisu nebe maksira usa hode produz ai funan hirakne makanesang masa olefatin, sampo fatin, morto no seluktan. Constantino fani nia produto ne la os fandet iha Porto Dili, mas vemos iha fatin seluk hanesang iha plaza Hotel Timor no seluktan. Produto usi reciclado, produz lisu sai buat food. Halo iPhone mai usi masa-masa ne be kita foto soy lisu au foto fila balik au produk sai buat di 40 au usi $4 até $50 masa olinya masa samponya masa cortonya masa essa fase sentido fiscal porque masa sini bem maka mamat nampak masanya iha wen itu ida itu ne udah labele halang tambah di tos iha Porto ne dalam dua oke iha Timor Plaza iha Hotel Timor khusus Portugal pembina tahu tamat orang itu iha Timor Plaza tahun ini ada lorong tadi ke sound yo ambiente sempre que tanto vídeo aktividade ini kan ada feira de la os tambah ami fate sila feira tahu bisa debe cada feira itu ya macam ini tidak 100 paling dia punya sana lola masau kompeten memang. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.